Ki Jingdeng Laiphew Jait nagabenda ki kintay pinyo ha Lafsana Jewellery kebedan Shadien ke Sankardev College Lumshat Sngi Ganges Street Shillong. Haga ni dukan pinyo ki Jingdeng khasi kom ki paila locket ki khadu bat ki wei nolo ki pin ki clip ki khadu oxidized natural stone ki khoila casual but formal ki Jingdeng rendang casual but formal ki tiara ne pangsniat ki pageant crown but ki giant sem casual but semi formal. Ni kong ni ai khuble ya pi baro bala kersan yang mentala lai snem shiteng ka Lafsana galadam but ni kermen banang ni sakmat pinang ya weri ki paralok ni ki paramal jan baki ki paralok baro khat ki be ya thon pinang ya wer nang ni sakmat ki nang wan thiet ni but ngiru nginang la kat bala nginang yai bat pendap ikan ni gedukan bangi kermen baik ban nadin nang ni sakmat le sisen ba fiwan nang ni gedukan ba finum mi thili. Nagabenda ke jingtip ke babnya pelaban telefon hau number nyo not san pran rew praiwe prasau bat pelaban follow Instagram bat Facebook ye kerteng Lafsana khrang pinyo i ye tiar kat kum ke jingkwa jongpi.